Wapi makofi mazuri ya Shilowa TV? Hey, wapi ndugu ya Shilowa TV? We love you. Lakini tu ya Shilowa TV. Sisi tunampenda.
I do geshokia Shiro. Sawa, thank you so much. Na aini all the area mokire Samirongo, tuma na Grace Mwai, tuma onande mwini, nyina mono de baf. Nyina ona odogi ngina MP bitoma mwini. Thank you so much. Na ndagikeno na gitio kinene muno ni njitagwo PK kama wakarite kuma gwa Kameme Kamuingi kana Kameme TV na ndagikeno ndenda kunyita ugeni ndungata ya Ngai nigetha tutongorio thiini wa igongona ria kuhurukia mwendo witu wa brother Simon thiini wa ritwa ria Jesu. Na gitio kinene muno aya moko maku na iguru, aya moko na maku na iguru ndenda tunyitithanie moko macio tuhurire Jesu wega tukinyita ugeni ndungata ya Ngai. Karibu sana. Thank you. Bwana asifiwe. Naomba tuketi tu dakika chache tunapoendelea na ibada yetu.